iz operacionih sala, hoću da kažem, gde daju uputstva video kamerom, mobilnim telefonom, nego smo imali prošle godine sastanak sa BEM hospisom. Oni su promenili njihovu orijentaciju, pre su bili samo za pacijente, da kažem, umjetnične, a sad su za sve onkološke pacijente. Tako da sestra besplatno dolazi kući, sestra, doktor, sveštenik i onda mi upućujemo te pacijente da ne bi plaćali privatnim sestrama i organizacijama, tako da smo tu baš smo stvarili dobro saradnju i to dobro deluje. Što se tiče Ministarstva zdravlja, naravno tražimo veću količinu, to su pomagala za higijenu, maramice, za čišćenje, sprejovi koji se lakše čiste i to je jedna od naših borbi, a druga je da sestre koje dolaze u kućnu negu da previju ranu, one dolaze 5, 6, 7, 10 puta svaki drugi dan, da obuče pacijenta, odnosno člana porodice. Međutim, oni to ne rade na celoj Srbiji, jer jedino ako postoji nešto privatno, pa urade, mislim privatna veza da je komšija, jer kaže da nemaju dovoljno sestara, a u njihovom ministarstvu protokolu piše osposobiti pacijenta da samostalno žive. Posebno govorim o onim ko živi sam. Tako da ćemo nastojati, ja sam neke neformalne imali razgovor sa ministarstvom, zato su mi smo jedan deo ovde član grupe za podršku Instituta na onkologiji, gde je bila naša ministarka ranije i obećanje, znači da sestre, to traje 5 do 10 minuta, da obuče pacijente i da to uđe u njihov opis poslova. Eto, to nam je glavno ovako, na najosnovnije. Recite mi, koliko članova ima vaše udruženje i koliko uopšte obolelih ima, koliko ima ljudi sa stolom, imate neku evidenciju? Pa mi to u principu ne govorimo, ima oko 7.000 u Srbiji, kod nas ima oko 1.500, verujte, mi smo u početku zvali, sad više ne zovemo, proveravam, jer je bilo neprijatno, pa on je umro kao prvi 3 meseca što zovete i tako. U principu, članarina je dobrovoljna i možda 0,5% ljudi plaća članarinu, ima i unutrašnji što kažu domina koji zovu, koji hoće da plate, tako da je nebrojatno su da većinom treće starosne dobi, koji imaju male penzije i tako da nije nam primer na članarinu. Hvala vam. Molim.